Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina-ke nje engizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mawukuthi-ke usamusha-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke noma-ke kuwukuthi-ke uyaqala ungena kulona-ke ikhasi-ke leli-ke wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ungaphumi ungacindezelanga-ke ibhathini u-subscribe nje kubiza imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizokulethela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze zingakuphutheli izindawo njengamanje ukuthi-ke ungabe ucindezela-ke ibhathini u-subscribe njengamanje-ke. Ey'ngenayo-ke lana iy'ndaba okulethele zona-ke eshaqisa-ke laphana-ke zithi-ke ey'ngenayo, isimo sishubile eNanda njengoba sekudutshulwe kwabulawa abantu abathathu abebeyingxenye yetoyitoyi ebanjwe kuleya ndawo. Badutshulwa izigebengu phambi komphakathi namaphoyisa njengoba kuqhubeka umbhikisho umphakathi othi usukhathele ubugebengu obukuleya ndawo. Bathe besabhizi betoyitoya kwavumbuka iqulu lezigebengu zavulela ngenhlamvu kwashona abathathu, abanye balimele baphuthunyiswe esibhedlela. Lesi sigameko senzeke eNanda-ke laphana-ke endaweni-ke yaseMawoti-ke lapho ekugcwele khona komphakathi-ke obuhlangene-ke laphana-ke kuvale yonke-ke into-ke eNanda-ke kuvale ngisho-ke ney'kole-ke laphana uToyitoya-ke uzama-ke ukulwisana-ke nobugebengu laphana-ke kwafika namaphoyisa-ke azoqapha-ke isimo, kodwa le y'gebengu zithe may'fika-ke zakwazi ukuthi-ke zibulale-ke abantu-ke ekhona-ke amaphoyisa. Mina nje sengicela kuwe nje ukuthi ungene ama-comment section-ke futhi uvo lwakho ukuthi nawe uyibona kanjani-ke le ndaba-ke le, ucabangani-ke ubhala lapha ama-comment section bese wenze kulungile nje ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini u-subscribe nje kubiza imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke leli khona uzokwazi ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje.